برای هر تشتی از بناب هزین سوریه دموکراتیک توایی گله باکوره سوریه و توایی گله دموکراتی خواهد سوریه سلافت کن و روسیه هم ده پیواجو که ضعف حساس را در باز بن و دمه که در روژه ویدایه ده نوبری ما حکومت و گوهز شامه دا هنک هفدیتن تین چه کرن و هنک جوین هاتن لدار خستن وقتی تزانی اف جوینا همو جدهی آداره 10,500 وتر هنک گوتن نکهتن نوا مصطلحات سیاستی دا işte زیاده لسر دمجی هات آخفتن بحث دمجی هات کرن بگومان ام وقت حزب سوریه دموکراتیک ام جروجه دست به که هاتن آوا کرن و حتی نه ام خودی هدفی کنن لگور هدفی که ام تیدو گوشن اساس او سوریه کی دموکراتیک سوریه کی به توایی پیک هاته و پارلمانتر و کف به دام مزراندن این هم خودی هدفی که وی رنگینه و هم جبو وی هدفی که هاتن ری کده و هزک وی رنگی مدار خست و اف هز لتوایی باکوره سوریه دستری دل همبری داعشی و لهمبری گلک هیزن ایریشکر شرن ایپر مازن جیان کر هیز سوریه دموکراتیک بخو خودی هدفی که سیاسی بری هر تشتی یعنی تانی وکو هیزی که یا لشکری گرتن دست خودم بگومان بخو لشکر ارتش باکور جلوی سوریه عریوسا لیلگور هدفی که سیاسی هاتی ریخستن کرن مؤسسه که خودی هدف کی سیاسیه اوجی در روزا دست بگی گوت لسوری زورداری های لسوری تکالی های لسوری تهمیش های لسوری ظلم های و لهمبری و سری راکر لهمبری و تکوشنه برخودان دامشاندن شر برخودان دامشاندن حتی پشتی 8-12 و شنیدتر رژیم ها بری هات رو خواندن ایدیل شامه روشی کنی هاته در کتن پیشتا حکومت و گهس بری جی پیکاتن هیئت تحریر شام هاته و چه کرن حکومت دانوا کرن اوی حکومت را دهی آدار 10,500 او کات چه اتفاق کات چه کرن اف اتفاق جوه روزه وره لسرتنی خوش کردن و شواز پیکانی دنه ور سرت سکنادن. بگومان اما بخواه کو هدف ام دخوازن ببن هیچ سوریه و ام دخوازن تبایی سوریه بکور بن تکوشی بمشینن و هر وسا قصد ام باورنه کی یوه ببنگه ها ارتش سوریه دمه یعنی. دوی معنی دا ام آمدنه دوی معنی دا ام دخوازن تبلیبونی که بدن چه کرن و هدف می استراتژیک جی اوایه جبو کو پر دریج نکم د دمو دویدم گلک اتهامات در حق مدای وک تو گوتن ابنا عملیات دمجی گراند کن ابنا تبلیغ نابن ابنا ناین گوتن بیرنگی گلک گوتن پیش خستن داغدن و سری دا بیجم ام نراستن نف گوتن ام دخوازن به توی سوریه رو ببین یک ام دخوازن ببین بنگه ارتش سوریه ادامه یعنی ام وید خوازن اما وقتی ته خواندن یعنی گوتن دمجی ته خواندن جانا تشتن جدا ترجه درد کردن ما خودی قناعت کبیر رنگینی که افنی جارناج مرا بحث دمجه دکن یا بحث انتگراسیونی دکن اساس آرمان جوان تو نکرنه ای هم بره هبون آوان جورتی را کرنه نه ناس کرنا تیگشتندن وانی سیاسیه به وی رنگی هم وی او قبول نکنن وی وک انتگراسیون یا جی به زمان عربی دمج قبول ناس نکن قبول نکن عکسی هم وی وک تسلیم گرتن یا جی تسلیم وارد گرتن دوینن یعنی باوری ما به دمج دموکراتیک هیا دمج لگور ایرادن خو دمج لگور ناسنامه خوی اب رنگ خوا تبلیغونه دیارد بند تابی که اموی وقتی بحث کن ام تنج بونه گلم با کور وزارت سوریه جینا بیجن هر وسط تنج بو گله کور تنج نبیجن ام بو توی پیکاتن سوریه دی بیجن
جبو مسیحیان جبو درزیان جبو علویان جبو سنیان جبو هر رنگی که سوریان وی در رنگی که هف بشتا دگن دست خوب و ساله دنرن دبینن آنگو یک آلی که سوری اگر وره هم مشاندن نوی ناس کرن یک آلی که سوری آلی اراده خال ناو و سورا ندو نبینه demek ki sure zulüm xalas nebiye sure hinj rejima yek dest zordar xalas nebiye yani. Lewra em vê wisa wekû demcikî demokratîk qebûl nakin, nas nakin yani. û di hevdîtinên dawî da li Şamê hatin çêkirin eger bixwazim behsê wê bikim yani ev hevdîtin bi gelemperî ewekî erênî têde bû yani cewekî îcabî bû. Cewekî erênî têde bû. Yani ji alî me de em bûn, ji alî dîtir da wezîrê hikûmeta Wegihês Ebu Qesre bû û ferîqê wî bû. Wekî din rayderên Amerîkî jî di nav civînê de hazir bûn. Bêguman li ser şêwazê tevlîbûna qesed ji bo artêşa Sûriyê nîqaşkirin hate çêkirin. Di wê civînê de jî me ew anî ser ziman. Yani berê sedemên qesedê hatî avakirin hene li Sûriyê de. Yani ew sedemekî qesedê afrandiye ji bo tekuşînê parastinê bide meşandin dibe ki merol ser wan sedemnan nîqaş bike. Ew sedem ji wirtê rabîn an ne. Eger ew sedem ji wirtê rabîne demek ki îdîtir artık qesedê jî hazir e tevlî artêşa Sûriyê bibe. Ama wextê em ew sedem ji wirtê re nebîbin wê çoxê hiceta qesedê berevaniya xwe ji bûna azadiyê gelo bike berdewam e. Li ser ve sedemnan hatin nîqaş kirin. Ango bi rastî ev rêveberê li hemberî me ji bo ku va sedemne ji wirtê re bike çi qas xebat dayî meşandin li gor dîtinê me qenaetê me di vî alî de hîn gelek di derecekî kêm dane yani. An di xebatekî bikare bê aramî dilê xelkê de bide çêkirin tevayî pêkhatên Sûriyê bikare bê kum ser evde bike wisa newatekî esasî bide çêkirin ki civakên Sûriyê hemîl derdorê kum bin de hîn di safê yekê de ye. Eger gotin di ciyê xwe de bin di safê yekê de. Çima yani demê Kurtê derbas bîde me gelek bûyerên susret di Sûriyê de dîtin. Bi serê Elewîya çêbûn, bi serê Dirziya çêbûn. Heta di nava Sûriyê de gelek bûyerên fewda ciddî hene. Evan rewşî hişyarbîna qesedê û her wisa hewceya xweparastinê hîn zêdetir derdixiste pêş de. Ango qesedê ev çêdibû yani hîn ew tune yani sebebên ki ez hatime avakirin ji wirtê re nebîne ki heta ez bikarim tevlîbûnê ki bi îradê xwe bidim çêkirin lewra ihtiyaca xweparastin hîn berdewam e. Tam di fikirandinekî bi vî rengî de bûyerên Şeyx Mesûdê hatin ciyan kirin. Wekû dizanin her kes jî dizane Şeyx Mesûd di çerşevê îtîfaqê dehê Azarê de bi taybet li derdorê Şeyx Mesûd li hevkirinekî yekî Nîsanê hate çêkirin. Ango ev tax wê xweserî wê hebe ev tax wê xwedî çanda xwe bê li ser wî asû îtîfaqê çêbû hêzê qesedê ji derê kişiya. Hêzê ewlekarî mal wî derê û gelê Şeyx Mesûd tenê mal wî derê ve. Vana wextê hinek pêşketin çêbûn aynî bi hişmendiya Swêdayê wisa berê xwedan Şeyx Mesûd jî. Lê gelê Şeyx Mesûd berxwedan van û endamên ewlekarî Şeyx Mesûd li hemberî vê dikarîn berevanîkê tarîxî bidan meşandin û bersiv jî bidavana êrîşker wêne. Gelê berxwedan van Şeyx Mesûd yek gav neçûn ser dijmina da. Wana êrîşker nebûn, wana tenê parêzvan bûn. Bi deh aliyên cida cida ve êrîş li ser Şeyx Mesûd hatin pêşxistin. Ji hemû aliyên Heleb ve bi çekên giran li Şeyx Mesûd hat xistin. Li gelê Şeyx Mesûd her ji berê de tê zanîn tecrübe 2013, 2014, 15, 16 li hemberî hemû êrîşan berxwedayê û serîna tewandî heye. Her dîsa ew gelenekê xwe tarîxî dubare kir. Cayî dir dubare kir. Ango evna çi me re dibêjin yani ev rastiya li hemberî we ev rastî hîn ne rastîkî tam münasebekî me re pê re bikir bê tevlîbûnekê bide çêkirin yani ya jî wî re artêşekî Sûriyê demê bide çêkirin. Di vir de pirsê me pirin. Di vir de gumanên me jî pirin e.
لی جورنم هنک اویدی درد کردن ارتدا یعنی آخفتن ته شرکرین işte tamamı قضیه و خلاص بو ev tiştin nerostun yani az ve bir şey vazgi vekil ilvederi bejim roste آخفتن هنه نخوش هنه و جوینی هری دویجی جو ایجابی جه بو یعنی زمانی که ارینیج دیده بو لی اونا ام تانه دکورن به وکو هیوی بینن سر زمان که ام دخوزن او زمان در بازی ممارسه عملی به در بازی پراتیک به یعنی اما لسر عرضه نوی رنگیه لسر بی عرضه تصرفات جداترنه اما پیشنیاری ما و هیوی ما او که اونا تشته داغفن او جوی که اری های وانا ده لسر عرضه جی پیک بینه ورن وقتی اونا در بازی سر عرضه بون بگومان و ده همه آلیان دا اطمینان شه ببه و گوین اطمینان ای بخورا به جسارت بریارن تبلیبونی جی بده را برکرنه اما حالی حاضر تشکی رنگی تونه حتی نا تشته دو نفبری مدا بگرانی تشته شفاوینه یعنی تشته نه هین نه در بازی وثیقه کی بیا و نه در بازی قراری کی بیا نه در بازی قانونی کی بیا اما دوباره سک نخوی اج بونا تبلیبون ارتش سوری رابرت کن ام و دخوازم پیک بینه ورن تانی نوسا ام باورن کی هبونا مد ارتش سوری ده شرطه gerek çe bibene. Li ne bir rengi ki iqsai و rengi ki tüne hasabandın و بخوازم بیشن کی ولی işte hezeki ya çekdar de Suriye'de bu mava izaj ortaya rakır. Bu rengi var nabe ve ihtiram bekin ve habune qasadeci و tavayı pekatin ba kurujat Suriye و her vasa de pekatin ditir Suriye tava evar ihtiram kirin ve gurbe. Qasada ve şoğe jibuna Suriye ki jibu hami pekatin pekati va baravane jibu tavayı Suriye bikare. Mesela ma denavberi ma işamet ve deme doyda de ve rengi de ve asılı. Avna devam dikin. Yani em vana belki deme peştacı düşsanik ni hoşkirin ben çekin. Hani civin varin çekirin. Lama hem ema ev perseme ve gumane ma yetim ben. Havuldan sebebin avakırna kasede hünc urteran nekin ve kasede urteran nekin. Ve kasedeci neçe beşevazi giditir tevli ortaşı Suriye ona bahs dikin ve tevli ne beyanı. Jibunu ev sebep gerek ev hükümet ve göz berperşer ki o sebep ne jurte rakı yani. Bereci mevak zamanı ki cüdatır oni bir ser zaman yani bir tek oli tiş çekirin jibunu ma perskirege. Tek oli kanun derxistan jibunu ma perskirege. Tek oli hükümet doyun avakirin jibunu ma perskirege. Vana hamu dehlin ki azos em hükümeti ki hay geçti Suriye ve ne girin desta. Ya civanı vakit temsilci tavayı Suriye hesap ne binen yani. Rosti bakur jilate Suriye her varsa Kurdacı, Kurd desteri da Rostiya Suriye yani. Avred ne tedabın Ravşa Suriye bakıcı boşuna be. Yani gerek oli dici vitişti fam bekin o bazanbın. Angu Suriye meva Suriye bebe. Betevlibuni meva bebe Suriye. Leame vitişti dobara binen ser zaman tişte bere rejimo beret kirin. Ve enuji bu khazban waran ve jare bitane be zamanı giditir da hemen tişti bekin amir renedin vitişti. 40 sal zedetir le Suriye nizam katem meşandın. Tavayı herkes tavayı Suriye mağduri ve bun. Tavayı Suriye jwe zarar ditin. Dinavda Kurdacı zarar jwe ditin yani. Ve cami iru fırsat nedin ki henek ditir waren be vejari be zamanı gidin hemen tişti beden kirin. Tabii ki ev hem bangamay ve hem vi bangiş bun tavayı Suriyeli ötkin yani. Veja beri heneko ev destseladariya ser Kurda dikire ya jir ser milletin di Suriye dikir. Veja gerek kesre ne dedi ki henek ditir ve beden kirin. ما جوانا بشوازگی وکیلی و پرسه خانین سر زمان مجبور گوت یعنی هلوستن و ایبلن اف گاوتنا چقص بلاز ببن آن درنگ ببن تفگری و ایبلن اف گاوتنا چقص بلاز چه ببن آن درنگ چه ببن یعنی دناف اوه داجی بجم ناف نینو کو داجی بجم ما هلوستن وان جبونا عفرین جی گوت یعنی آنگو هون جبونا عفرین چاو تف بگرن جبونا تفای باکور جلات سوری اوه ببه بیوانک هین
راست نزیک ببن بگیرن مافه وانا زراری که هاتی داین گل عفرین وگره گنده خو وگره ناف اردن خو به شوازی که آرامی به اولاد شه ببه اواج بونا باکر وزارت سوریه تواجه ببه پیوانک لگور به ام میزاندن که ویج داتر جیش بونا اف حکمت و گوز شه ببینه دوباره بجم تا بگی تنش بونا عفرین نه جبو هر آلی که سوریه و در بازارم و هم دخوازن دخوازم نقطه که دیتر جی بینم سر زمان لسر ما زیاده روز ما اف هیچ دام مزروندی حتی نه هرتم تاوانباری که یعنی هرتم اتهام که وکو اشتا انفصال تیگوتن انفصالین تیگوتن یعنی مجروج دست بگیدم مگوت ام نوات اساسی پاراستنا یک پاربنا آخا سوریه نه و حتی ناجی ام وید بشن و دیروک درباز به 14 سال سر درباز به ایرو اثبات دبه کی اساس هزه یکم هزه که یک پاربنا سوریه د پارزه و خودی در دکوه و هزه سوریه دموکراتیک نه چونکه و نجبو کو از فرمانداری که هزه سوریه دموکراتیک می وید بجم یا از بونا که کسی نفس هزه سوریه دموکراتیک می از ویدشید بجم حقیقت اویا ایرو یکم هزه دکاره به هر کسی را لسوریه باخفه تنه هزه سوریه دموکراتیک یجی رهبری خسری باکروجات سوریه ام به همون پیکاتی سوریه رو داخل به سنی ویرا به علوی ویرا به درزی ویرا به مسیحی ویرا حتی به آنها حکمت و گوز اشامه رجی اون کسی که عمل سوریه نکار من پیرو تواصلی که بدن شکرون پیرو لحفکنی که بدن شکرون تو نه اما هزی می یک پارکرنا سوریه آریندن همو سوریلی و جمع هفته در رابر کردن یعنی و همو گلی سوریه جن هم بر به برزه رزه خاطینه سر زمان بگمان اف یه ام توان بار دکرن دو گوتن ابنا جدا خازن یا ابنا انفصالی نگرش بر و شرم بکنه ابی یکی و شرم بکن و این رو حالی حاضر دا جبلی ما هر کس کت روش جدا خازی و کت جدا بینه ده تنه ام دبیجن یک پربین آخا سوریه به همو پیک هاته و سوریه کی پررنگی دموکراتیک و پارلمانتر هنه بله اللي سر شبابمانه هنك تش لسر دمجي تيقوتن يعني جارنا هنا كان روجات دبيجن هنا كان هفتاد دبيجن تش مش توزاد بيجن فقط از بيف داري شوازي كي وكيلي بيجن يعني اف وان واغيري دايا من قوة ديت برسو بري فيدا جوگوت اف وانا واغيري دايا اگر اونا بغض من اف دمو كرت بي دريج بي حتى اگر بحالي خوي في اي تاكولي دوام بگن بلکه يجي چه نبي يعني yani eğer em ne خودی سکنی که وی رنگینه یعنی هولدانو yani راست کردن مسیری که نود سوریه بدن شیء کردن یعنی آنگو ام فهم دیگه که هنگ تشتری شاش شدنه دست بگیرن هولدانو سر راست کردن ویا و هبونو من وی رنگی دمان راست کردن مسار سوریه و جیبجی کردن دموکراسی لسوریه یعنی جبونو وی اف مثلا دم از نکنم مفدر دم بکی بجم دم جنای گوتن دم به خبط وانی ای عملی و یاجی آخفتن وان ای در بسکرن ممارس عملی و گیری داینه و هم هیوی دیگین کی زو همو پیکتون سوریه بینجا مبده زو قصد بکر ببین نواتی که اساسی ارتش سوریه دمی و اول چقدر زوجی پیک بودم پیک کیف خوش بودم فقط بود پیک جی وری گلک تشتین اونول سر بسگنین جورتی را بکنن یعنی جبونا دسری ده جبونا گلک باکور رجالات سوریه از وی بخوازم بجم یعنی اول یعنی جروجن آواکرنا یا پیگه و پشت قصده حتی آنها یعنی ما بکد شهیدان و بکد هزاران قهرمان حزب سوریه دموکراتیک بروانی لوی گلی کرد اف بروانی جی همو جبونا دو سوریه کی آزاد سوریه کی دموکراتیک دا ام همی پیک و بجین اف تکوشنات مشوندن حتی نام واب لایقی کرد امیش ورشون دجی به همو شوازی بدن کرن بدن مشوندن هبه اما لباکور جلات سوریه ام میناک کن دبی کی براستی یعنی اگر از به گوتنی گیتر بجم نعمتک دست مده یعنی جاری که مرال در دوری خوب نره دستوری ده آنها هرمن هری آرام هرمن منه هرمن همو پیک هاته وصل به هفته را دناو آرامی که دجین هرمن منه
و تشت ام دخوازن کی براستی اف تشت اف جواک و خوشه جیان دیگه و پک و جیان دیده جیان کردن لطوای سوریه وری جیان کردن یعنی هم دخوازن اول سویدا جی چه ببه هم دخوازن اول ساحل جی چه ببه هم دخوازن اول شامه و حمه و حمصه جی چه ببه آنگو جواک بکر بنج هفته حزب بگن جواک بکر بنج هفته حزب بگرن آنگو جواک کی تنه لجاموی آفرینری هبه عطاء هبه یعنی بگ جوی هبه ام باور دیگن کی لباکور رجالات سوریه اوه است که درکتی پیشته یعنی جبر و گلی باکور رجالات سوریه گرگ ویتشتی ام باور دیگن باور و باور جدی که بهز خو باور بیجی کی ما حتی و دمی آنی اوتیه جبونا کی ام بکور بن توی سوریجی بخن پاروی و دناف سوریه کی دموکراتیک دوی بدن جیان جمعی و بروانی دوام بکنه لی لدردور ماجی گلگ لیستو کنه گلگ لیستو کن دخوازن نام وده تبلیغی در بخن هنه ام باورن گلی ماج و زانتره جلیستو کن خلقی زانترن جمع امارات دجمنان گلگ پیشترن لیستو کن ون همی ولا درخینن جبو جبرگو هزن دجمن دخوازن آرامی چنه بکی بو کاربن لسر به برجواندی خوب جیب بکنه هزن دجمن دخوازن آلوزی هبه که بو کاربن سلاحی خوب بفروشن بو کاربن تجارتی خوب بکن بو کار سر خونی گله ودشتا بکنه لباکور رجالت سوری مجبور حدک دایی آوا کرن و جواک امی باکور رجالت سوری جی ایدل آستی که پر جوری وعی بیه ایدل آرتک هر یکی باکور رجالت سوری وقتی محللی سیاسی پیشکتی دکاره تشتا ببینه تشتا تحلیل بکه و هم باورنه کسی ناته والیست کنا بیاویدا و بانگا میشه سروی اساسیه به تایبت گلی می رقای و گلی می در زوره را از وی بانگی دوباره بگم یعنی لیستوک هنگ جارب ناوی وان شده من لسر اساس وان لیستوک تن شکریم اما هدفم می اساسی ام بکربن اف رو شومی و داره هایی باید شومی دا بجی بکنه یعنی عجب نگلک به باشتر به همو پیک هتل در دوره شومی کم ببن به هفته را جیان ببن هر کس به ناسنامه خو هر کس به ارادی خو به هفته را بجین باش به بگومان تشکیل بپرسه بجوی رنگی باشتره و چای گرک هم هنگ دیجی بصبرن اف هزی خو بکربن و سکنه خو و براتی خود شومی دا بدن چاندن بدن پیش خواستن چونکه اما تکوشینی که ام دمشینن تکوشینی که جبو کردانی نه تنش بو پیکاته کی تنی نه ام باورن لسوری وقتی توی مافی پیکاته پیاده دوین بگومان کرجی تد آزاد ببینه لسوری یک پیکاته بندست هبه دمک تو پیکاته آزاد نینن تو پیکاته بزن کردجی وصایا یعنی جبونا مافی کرده تنی اگر ام تی بکوشن ام گلی دیتر بردن دمک ام خیانت دموکراسی دکن بیو رنگی ام نکور نیزیک بن جبونا ما مافی گلی کرد پر پیروزه گله قیمته اما هر وسا مافین گلین دیتری بندش قیمتن و پیروزه یعنی فبوش بو وان حمیه ام تدوکوشن هیوی من واز باورم گلی باکور جلوی سوریج و مستره و جوی پیشتره و ناین لیستو که دشمنه یعنی